Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Новый век» начинает прямую трансляцию торжественного прохождения войск Казанского гарнизона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году оно пройдет здесь, в самом центре столицы Татарстана, на площади Свободы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстан Яңа гасыр каналының гарнизоны гаскәрләренең Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 елыгына багышланган тантаналы йөрешеннән турыдан-туры трансляция карыйсыз. Военные парады и артиллерийские салюты сегодня пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Праздничные парады пройдут в Мурманске, Хабаровске, Уссурийске, Североморске, Ульяновске, Екатеринбурге, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Самаре, Кемерово, Новокузнецке, Белогорске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Всего в 28 городах России. Хәрби парад һәм артиллерия салютлары бүген герой шәһәрләрдә, шулай ук хәрби округ, флот, гомум гаскәр армияләре, Каспий флотилиясе һәм армия корпусларының штаблары урнашкан шәһәрләрдә булып үтәчәк. Бәйрәм парадлары Мурманск, Хабаровск, Уссурийск, Североморск, Ульяновск, Екатеринбург, Чита, Улан-Удэ, Новосибирск, Самара, Кемерово, Новокузнецк, Белогорск, Владивосток һәм Көньяк Сахалин шәһәрләрендә барлыгы Россиянең 28 каласында узачак. 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над фашизмом. Во многих государствах мира планировалось провести масштабные публичные мероприятия в связи с этим юбилеем. Особенно широкое празднование планировалось у нас в стране и ряде стран СНГ, где в первую очередь отмечается 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией торжеств должны были стать военный парад «Бессмертный полк» и салют в День Победы 9 мая 2020 года. Однако ввиду пандемии коронавирусной инфекции в порядок празднования внесены существенные изменения. И парад был назначен на сегодня, 24 июня. Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 75 ел тулуңайнан дөньяның байтак илләрендә күп халык катнашындагы масштаблы чаралар уздыру каралган иде. Аеруча да БДБ илләрендә һәм безнең илдә тантаналар бәйрәм чаралары, атап әйткәндә, Совет халкының елның 9 маенда бәйрәм салюты уздыру ниятләнгәне билгеле. Әмма пандемия белән бәйле рәвештә бәйрәмне уздыру тәртибенә сизелерлек үзгәрешләр кертелде. Гаскәри парад та бүгенгә 24 июнь көненә күчерелде. Сегодняшний день в стране является нерабочим. Исторический парад, прошедший на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне, состоялся 24 июня 75 лет назад. Всего в торжественном шествии в 1945 году в Москве приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы. Сегодня только на нашем телеканале и с помощью организованной интернет-трансляции вы сможете увидеть торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Бәйрәм чараларында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасының дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, Казан шәһәре мэры Илсур Метшин да катнаша. В сегодняшних праздничных мероприятиях здесь, на площади Свободы, принимает участие президент Республики Татарстан Рустам Миңнеханов, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шәймиев, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и мэр Казани
Казани Ильсур Медшин, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие приглашенные гости. Праздничные мероприятия в Казани сегодня начались с церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы на Арском, Архангельском и Старо-Татарском кладбищах. Также сегодня состоялось открытие мемориала памяти героям Великой Отечественной войны в столичном парке Петрова. Казандагы бәйрәм чаралары бүген үк иртән Орша, Архангель һәм Иске Татар бистәсендәге зияратларда хәрби һәм дан веноклары куйдан башланды. Бүген шулай ук Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә Петров паркында мемориал ачу тантанасы да булып үтте. Итак, здесь, в столице Татарстана, через несколько минут начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Перед приглашенными ветеранами войны, тружениками тыла, гостями торжественным шагом пройдут войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, сотрудников силовых структур, спецподразделений, республиканских общественных объединений. Также состоится проезд военной и специализированной техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. После этого состоится проезд колонны исторических автомобилей авто-ретро-клуба 21. Берничә минуттан биредә Казан гарнизоны гаскәрләренең бөек җиңүгә 75 ел тулуга багышланган тантаналы йөреше башланачак. Шакырылган сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, кунаклар алдында Казан гарнизоны гаскәрләре, Казанның хәрби училище вәкилләре, полиция, махсус подразделениеләр һәм республиканың иҗтимагый берләшмә хезмәткәрләре тантаналы рәвештә атлап узачаклар. Шулай ук хәрби һәм махсуслашкан техника да үтәчәк. Әлеге колоннаның башында легендар Т-34 танкы барачак. Также здесь проедут раритетные пожарные автомобили, настоящие ветераны пожарной техники. Автоцистерна на базе автомобиля ГАЗ-51А уже не первый год становится украшением парада. А вот для легендарного Захара пожарной автоцистерны на базе ГАЗа-164А участие в торжественном мероприятии станет дебютом на промышленных предприятиях. Биредә шулай ук элекеге янгын сүндерү машиналары, янгынчылык техникасының чып-чын ветераннары да узачак. ГАЗ-51А автомобиле инде берничә ел парадның бизәге булып тора. Ә менә ГАЗ-164А машинасы шушы тантанада тәүге мәртәбә катнаша. Бу машиналар икесе дә узган гасыр уртасыннан башлап торак урыннарында сүндерүдә дә, сәнәгать тармагында да, сүндерү тармагында да, янгыннарны сүндерүдә дә киң куллана. Итак, буквально через несколько мгновений начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, парадных расчетов. Порядка 1000 человек личного состава. Димәк, санал минутлардан соң Казан гарнизоны гаскәрләренең тантаналы йөреше башланачак. Барыбыз да түземсезлек белән әлеге бәйрәмне көтеп калабыз. Напоминаем, что вы смотрите прямую трансляцию с самого центра нашего города Казани, с площади Свободы, где буквально через несколько минут начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Инде мөхтәрәм тамашачылар, кабатлап әйтәсе килә, Татарстан яңа гасырның телекамералары башкалабыз Казанда, Ирек мәйданында урнаштырылган. Биредә инде сез Казан гарнизоны гаскәрләренең